ringi na ringi wanekora ukigura kindu tegubangire hihi ni undu wa kwiririria. Hitukiire handu ngikora kiratu kiarava ngiona ni githaka ngigwa kirendio $200 so ningi kigura no ndiari ndikibangiire. Ndagurite itabea cia ngirigire na $500 na kateni cia ngirigire nicio ndiabangite. No mwisho wa uhoro ugika mathabu ma indo iria ugurite utabangire waya kuona ni mbeca nyingi wanahuthira na rimwe mundu ni ekoraga akirira kana ringi agatura aririkanaga kindu kiu. Gitumi kiria andu mekaga impulse buying ni riria mundu ona kindu kiria endete. Wona kindu kiria wendete ona utekubangite you must buy. Angikorwo ugikiaga hindi ciothe ukigura kindu kia impulse buying ta undu gakiona ringi. Mutugo uyu wanaingiria andu aingi gitengere-ini kia mathiri ni undu wa kuhuthira mbeca hatari na mubango mwagiriru. No maka ugeka budget na ugithie beyond your budget ulikuwa na kitu tutaka deficit ka mbeca kutiraigana. Niguo kunina mutugo uyu he kiuria kimwe ufatie kwiyuria. Is it necessary? I got necessary. Stop buying. If it can wait, stop it. Stop buying things iria utarenda for now. No undu wa bata ni riria weyuria kana hihi kindu kiu ni uragibataraga utanamba kugura niguo ndukanambie kuga na rikorwo ni ndowe. Mbeca iricama riria mundu aracihuthira no ona kuri uguo ni ari bata mundu gubanga ithabu ria mahuthiro make niguo gutigirira ndanehingica ki muhuko. Wa Inoro TV.